Srbijanima i gledalcima, ja sam Srbijan, GameSene i ovo je moj klip upoznavanja. Živim u Dubaju, imam 13 godina. Sa mnom će u nekom sljedećem klipu biti moj prijatelj Serbian Minecraft. Rađamo neke zajebancije po Minecraftu na nekom serveru i naravno mogli bi nam vi neki dobar server ako imate reći. Ako ne, ništa, i ostavit ću vam i ostavite mi IP u komentaru ako imate. A vidite, za uvodni klip sam vam stavio GTA San Andreas da bi igrao. Sad ću se malo špredat pa vozat, ne tu. Evo ćemo malo skočit ovdje. Bum, bum. Izvinite zbog ovog što malo se čuje glas. Pazite, ovo momak kuš biciklom kanal. I vozimo, tako, čekajte malo, čekajte ljudi. I jebem ti totke koje. Malo ako vidite da čitujem, nemojte se navoditi. Otkucam šifre, to nije čit. Jebem ti mati. Sljedeći klip će biti Minecraft. Ako vi ostavite dobar IP server, ostavite mu svoj dobar server, svoj IP od dobrog servera koji imam i da je njegov, pa ćemo ja i moj prijatelj Serbian Minecraft doći da igramo na tom serveru i bit će snimanje i tog. Šta ću još? Da, šta ću snimat na pretežno ću snimat Minecraft i GTA San Andreas, sigurno snimat i to prelaženje igrice čitave. Se malo šprdam ovdje. Čekajte neki motor da nađem. Jebem ti Kalašnikovu. Gledajte sad kako se preuzme motor, čekajte sad ne znam, ja si to naučim ako niste znam. Čekajte, izvinite ljudi ovo, tehnička greška. Ne, Minecraft GTA, vidite kako se uzme motor, čekajte skrine. Dude, fuck you! Jak je dobar ovaj motor. Jebem, to je smatno nešto se. Alo, momak, shvatao. Čekaj, ne udro.
malo ljudi. Sad da uzmem krosera i to će biti kraj. Nadam se da je bio dovoljno dug klip. Jebe ti djede mati! Čekaj, ti sad zemlju. Ne, sad spadaj. Tako mora spasti. I eto, to je bilo to za ovaj klip. Ako vas ne mrzi, lajkujte, šerite i pogledajte i subscribeujte. I to je bilo to. I do sljedećeg susreta. Good. Bye.